Po rezultatima koje su postigli po klubovima u generalnom plasmanu, istakli su se sledeći klubovi i molimo da ti predstavnici, kako ih budemo čitali, i molimo predsjednika Marka Nicovića da dođe da im uruči pehare. Najuspešniji klub u 2011. u generalnom plasmanu sa zbirno 852 boda je klub Lotos Smederevo. Na drugom mestu u generalnom plasmanu klubova sa 625 bodova ubedljiv karate klub Kolubara Lazarevac. Uvek uspešan i uvek na svim takmičenjima sa izuzetnim rezultatima. Na trećem mestu našao se MP Novi Pazar sa 388 bodova. Četvrti u generalnom plasmanu je karate klub Novi Beograd, Beograd. I na petom mestu po uspešnosti klub Karađorđe Topola. Specijalna priznanja dodelit ćemo i narednim klubovima koji su ušli među 10 najuspešnijih po rezultatima. Molimo da priznanja ovim klubovima takođe uruči predsjednik gospodin Marko Nicović. Na šestom mestu po uspešnosti ove godine klub Reji Arilje. Na sedmom mestu po rezultatima u ovoj godini postignutim na službenim takmičenjima je klub Tigar iz Sjenice. Sledeći klub koji dobija priznanje za rezultate na osmom mestu karate klub Miloš Obilić Požega. Deveti klub po postignutim rezultatima Zenit Veliki Crljeni. I na desetom mestu karate klub Animasan Kraljevo. Čestitamo ovim klubovima, mogu da ostanu koji trenutak kako bi se napravila jedna zajednička fotografija za mlađe pionirke Kate Polić Kristina Rejarilje. Andrija, istovremeno najuspešniji i kod starih pionira u borbama iz kluba Elektroporcelan Aranđelovac. Najuspešnija starija pionirka kako u katama, tako i u borbama je Aleksol Valentina Lotos Smederevo. U konkurenciji mlađih kadeta u katama najbolji u ovoj godini Makić Marko Novi Beograd. Majstore, šta mi radimo ovdje ako živimo malo od tebe ko na to? Izvoli.